کۆمبوونên بێبریار civînên biçûk bi tenê ji bo şopandinê rûniştina jinan li ber deriya bûye diyardeyek ne bi tenê li bajarê Dirbêsiyê lê belê li seranserî bajarên Rojavayê Kurdistanê de. Em ji mecbûrî rûdinê kes tin neyî, em acizin, em ji qehra û em ji çîka em derdikevin em tênge em çekê xwe bixetînin. Yani hingî ji acizî û bîna me tengê kesek li dora me tune makakî heyê serê malê tuneyê şexsek û du şex jê neçûnê. Yani em ji acizîn derdikevin em kesekî li hundirê xwe nabînin û em gelekî em ji acizî em direvin îja ji derve. Em hema ez û cîran em hevdû bibînin hema hepkî bîna me derkeve. Nebûna cihên geştî yên taybet bi zarokan û çend sedemên din yan jî ji neçariyê wek jineke Kurd dibêje. زلامي ماشي جارنا عاجز دبت دبير هند شارع رونني هندر دروني تشيتر زاروكن مرب زاروك حوش طنق تجي تني تزاروكي خبي درخه جبر ولوم دردك مس دو زاروكي خد ji aliyê xwe ve jî jineka Ereb Goşhelebê hatiye û li Dirbêsiyê bicih bûye dibîne gomadbex hatiye ber deriyan. بالنسبة للأطفال، أطفال بلدنا، أطفال المنطقة تبعنا بالذات بيلعبوا بالوحل، بيلعبوا بالزبالة، بيدخلوا على الدكان، يعني بينهبوا، بيقتلوا الأولاد، بيدخلوا على الدكانة معهم مثلا 5 بجيبوا ب15 بيخبوا في جيوبهم، وهي بتعود للأمهات، لو الأمهات فاضيين إلهم، لو الأمهات بيعتنوا فيهم. الأولاد ما كانوا عملوا هيك. بالنسبة للأمهات بس حطوهم على الباب، غداهم الساعة 2 بنتفوا الدجاجة على الباب، بلفوا البل والمحشي على الباب، بيعملوا البطاطا على الباب. Di her rojekê û li ber deriyekî de bi dehan çîrok têne gerandin û çavên wan jinên ku li ber deriyê malan rûdinên lê deriyê jiyanê ye. Ji nav kolanên bajarê Dirbêsiyê Gulnaz Hesên, Radyo Dengê Zelal.